Apostle Obotan. Now we tie no. Eniema wo so wa ye no. E do so too much. Obetra afidie kase no so. On net two and what? Wa pem wa kan niema wo ye ni wotumi ayi handkerchief kura ni suo ni ade de ye nkonya wo ho se fese no no ye de se de nyame ayi na firim ti Yankopon fa ne bɔ ne nkyɛn o mekan wa be kan na na wo de wo mekan na wo kan ko se sabi wa fa ma 50 100 na no ma das asisi kura ye be yode tio say the truth and shame the devil. What do you say? Shame and say the truth and shame the devil. Hey, Obinim, Bishop Obinim ya. Ono, engo vo candidate say ya. Wa fama opema, wa fo ba way, wa fo engo mu a e ba social media. What the beto ho say. E man na wo fa bebrebe ni nyina no, e no kre. Ene Yankopon na soma na say, ongo fa ma no. What do you say? Ni Yankopon na soma na say, ongo fa ma, fa we, no one na kono money. And I couldn't want to move the yes, sir. Obinim na kan. Me mama kwaba eba Ghana wahala jumede so. Muni aba Mexico na me mo twetwe nkomo yi. Nene ensemeda mapono so ne se yeni aba enyomotu ni Miss Bell e da betu dwa se yan papa prophet Nigel Gazi Ch0pping e mo odin woni yuechi ensemu yi mu api mi twa me ho aba ni ewura nsemu yi mu. Apostle Ajmame ma wakwa baba enejumede isi. Yeah, oba. Na that what is saying? Chris adumtini Yankopon ego kesi ntini nso me ho ye pa. Ye de rade ase. Na wo nso e. Me so me ho ye nyame adon. Ewie nso de o ye kama fefe o. Me da se da. Na insem yi de na odwen fa wo. Yo, Mercy ka no da wase. Na me hira pa. Ene jumapa moye. Too much GH4 urade nhirehira mu nyina. Amen. I feel so urade emwa mo ne mema ne ma obi anya warepa na asomdwe mbrɛ mo asitinem. Yo na ahwefo nso ne atiefo urade nhira mo sai mo nya bere na mo hwɛ yɛn etie de ekoso. Enti obisa masembi se Miss Bear dia betu dwa na prophet Nigel Gazi ofiri ni yirachi twem na ya na de mo odin ni bi ene asemo na obi ofre ho man of God, a prophet of God, apostle of God, or main kind simple man of God. Yeah, wow, claim say, Onyankopon na asoma. Prophet bia as a chance in Yankopon and asoma. This Yankopon soma will be dear no way, say, and I'm said, we prophet. Now, say, a one or the Bible, and a yasorem. And the ever walk of Shababu, ex yedi Yankopon kafa, na deep one as an crop was mine. See a unit one. And the Bakai Hebrews, chapter 13, verse 4. Hebrews 13:4. Only our dear name. Now, wongu our dear Huffin. One year, our dear name, now, our dear Huffin. If he said, if your mamma for any of ourselves for day. Onyankopon be bu wo maten. Amen. Amen. Oh, asoma nyame aka to we. Wo chese ye ni aware ni. Oh, respect the marriage. Na ye mu awade mpa ho fi. Awade mpa ne de. So wo firi wo ye echi
Ago for ba for na da. Ogu awade mpa ho fi. Enye mpadua no apese o. Na urade ka se na wo ba no de ko to mpa na no ne yire da so. Dabi. Maybe o de ko hotel. O ne ko kodida hotel. And I said guest house mumbi. But e ba sa na wogu awade mpa ho fi. Enti enye Miss Ball kase mu no. O pache say Nigel ye papa no o friend efie no ko hia no. Enti that time na ne yire no we fa. Efie o say 2 times o ko hia no na efie o no ko hia no. Enti that time no ne yire no we fa. Ana ne unity baby foforo na be man no so ti baby foforo. Say there asofo yi there. Yo, me da se bebre. Merci. Me sure. So the car can catch them say ofini yirechi etwempra emoden enti empra na wo twi ne moden so odifo osofo nyame nipa bia no woni wo kwansa wo yesa even at all church members and the whole world in general wo yira ensese wo free wo yirechi na wo twempra Say the aqua say, Onipa we fu a no was I a garden which I am normal. Akoya normal. Say no, Sana mo can be asking. But it's abomination. And you know, also one, or new quain. So, yes, sir, also for beer, no deep for beer, or what you pan Casan. No foot of free the chico for Bible from. On free young coupon, or a bon some of war. That patrol. That say temptation. Temptation be a mbano na ayomoma so for ne hwiase na mabia maybe almost shene omonyo mema na mo bi omutu enti na ma so for ne hwiase wonhu ne sen yo woni mi say ayi nyankopon what the Bible not to ye no musem a ekire ye de yenye 1 John chapter 5 verse 18 was say obiara wo nyankopon awo no wo hwe ne ho so no bonefo no anka no eni say we o nyame nipa ense o hwe ho so temptations beba bebre me refer wade bi Genesis chapter 39 Jacob ni madumienu no ye otosu ba kon 11 born ye friend Joseph so ni nuanom ton eko Egypt eko ma Pharaoh ministers ne ba kon ode ne kotena ne fie okotena ne fie anu osom no oba no papa ni yiri no minister ni yiri no okoso no hwe o se ne ho ye ne fenti one ne na papa na tukwa ko baabi efi on si ni be nyina o nyina ko nwuma so enti Joseph ne yi obi a no okọ the bedroom ko siesie ho enti ade a cho ko siesie ne master bedroom a na ma me na to ano se ma me na pna ne se so far as any queen ho nko ade woni ne beda because na onya no ho do wona komam enti owura dem ho okoye ne bo no ho e no so na tadiem wo se woni ne na but Joseph si me mpene wa yire no wo se wo ba nso de se wo to fefe na wakọ abrante bi o mi ni so ne beda no akoto no woni dem a easy easy but when we nyame ni po enti no wo yire ne ho ama me no fo so na e mo gi ne ho dwane ye na tade no e ka ni nsem oni na na wono no eno na ni awo pa chere ne say in socially de beba so nyame ama we ho odin a e se otimi di dwa ya e say wo je se de Bible aka no wo se e se wo show ho so no bone wo na yere wan kan wantimi na down and wantimi nko say wan wan hwe ase enti na Bible aka wo se ka no 1 Corinthians 10 verse 12 utie ni a Paul say de ye ni se o gina ho no on hwe no ho yie no wan hwe ase obonsam no ho ahomete wotimi temti obi a wotimi so obi ahwe so and it's all your prophet we evangelist we apostle we a pastor no matter how you are no and so you careful nyame yasem waka no wo ankasa wo hwe ho yie because nyame nya empe bone onyame wo ye kronkron e trini wo ya de panko a enti 1% ni man so be kofi mu enti wo no oba akoda wo bra wo yire ho a mi bisa enti ade a wo oba ho no a wo yire ho no enye nwa bi na wo yire no e wo oba na akokọ fa no say akono boni ene Bible say akono boni akono se so nyina
enye yantwe hu firi ho enti mo se boy no Joseph America na semi o try ya ye den edwane Genesis chapter 39 say gezi odwane say odwane 1 Corinthians 6 verse 18 awurade say munyane edwabamo na boni bi onipa beye wasase so no enkane ni pedua na mu de obo adwama ne de wo ya onwo ankasa ni pedua boni wuti was free fornication away from fornication dwane oh na wo ye boni bia wo wiase kum nipa bokoro no sombosom ya de wo se sa boni no wo ye boni de o but enka ni pedua na adwama ya bobo de e kan ni pedua e se wo ni pedua because wo kan kosi 20 na wo se munim se muni pedua no eye honhon konkon a munya firi Nyankopɔn ho no asɔre dan na munim ho no ɔtɔm aboden enti wo se mu hye Nyankopɔn ni munyam e wo muni peduam the body is the temple of God Nyankopɔn ni pedua no eye na sɔre dan o se na nyame so be se tu se Nyankopɔn sɔre dan a o Nyankopɔn so dan o be se enti na de gezi no de wo ye no esese o jai na ye papa ni ekoso nyina ya fe no be yi na no ye ugidi se ni ekoso nyina ya mpa na se onu ala enfele so ba be yi ne ho ano den na ekoso me da sin na mi nshira wo merci papa on se enipa ewiase ayete no e obi a brof kase wo kase silence means consent eboa obu ho a oye bone a nipa bebre beka omura efiri so waye bone no wodi ase se obi enye bone wodi ase mo atom so na ofre ne se omura meyi na no a obetumi nika no aba mibo wo oye osofo onyame nipa wa na wo kan ene Ghana fo nyina enyina nso nim se adwuma na wo ye no Nyankopɔn adwuma na wo ye ene ye kan sem gu so e ma wo ne ye deda wo yire na doso ma bebre wa kire no wonim se egu wani mu ase ebenu wo afro se betra vidie kese so be yi wa no hwe ma men kire odi tro no ayi numbers mo se mu ma na etoso 9 no etire biasa num chichemu abiasa se obi ya bone a de awurade kafa ho obiara okum obi no adansefo anum asem so ene won fa nkum onipakumfo no na odansini baako enni adanse entia okra biara ema no mu enso monye owudini a odi fo se wakum onipa bi ho no bibiara emfa nye no nkwa na ewonkum ena wonkum no bi ntuaka so ye tie ma mi kotu we ni se wo se Yankopɔn se obi koye bone a ne nipa ba kwa be gina wo no be kasa suma si we okowie obi ade nipa ba ko pe no ebetuma ye se odi turo ebetuma ye se o kan sam na ato so na wo se adanse fo no ye dey 3 enti wo se kwadwo man no di charge bonds wa okobo kro no na afia mansa wono so aba obobo ne charge sa ade we okowie obi ade na anu ha se bi hu no na kofi fita no so aba be kan de edi teze nipa miensa no be kan ye no wo se nipa miensa timi die sa dance ne dia ene na ye nkore se bone no waye ene nipa nyina kan wo so de e buru nipa miensa e buru nipa du we ya no aba no be kan enti na wo pa kire ni na se adansi difo no adoso nti silent na we breaking ni na kire se eye no kure na unji ndi se bia on pesa obekasa because ne ekos ni na ya tro oh ena me di we ni kire o se tie nyame ya yasum ho no oye God of justice nyame a oye pepepe open no kware ena obeka no kure me your boat you kun is better say we di akro okay what you say etu we yourself for pemuka what you say ayi wo mo a ayi bibi ti say obi o say your friend no apostle blay or they friends say nidino Obotan
so was what the apostle Obotan now we tie no enema wo so waye no edo so too much wabegina obetra afidie kase no so net two and what wapem wa kanema wo ye ni wotumi ayi handkerchief kura ni suo ni ade de ye nkonya wo se fese no ye ne se de nyame ayi na firim ti yankopon fa ne bɔ ne nkyɛn o mekan wabekan na na wo de wo mekan na wo kan ko se sabi wafa ma 50 100 and no matters as kura ye be yo den tio say the truth and shame the devil. What do you say? Shame and say the truth and shame the devil. Hey, Obinim, Bishop Obinim ya. Ono, go for candidate say ya. Or former or pema or for by way or for and one by social media. Whatever two was said. A man offer the belly and crack. And then you go upon the swan and say, on go for man. What you say? Then you go upon the swan and say, one go for my offer, no one corner money. And I couldn't want more, dear sir. Why don't you gauge that? Who also want my out? No, mamma can not walk from my baby bar. So be only young upon you was him. I only young upon to was him. And he said, one back castle not serve on the fatcher or talk room only in Yaman so as him. Proverbs 28:13. And we are say, the Ocatan Muratons one, on your prom, on Conenim. Nadia will cut no gino. Only no Rabbi Yankopo Behum or everybody go a cat, bonnet a cat. Because a good was, and a good Yankopo was. And wouldn't Yankopon, I friend saying, Romans 2. So 23 and 24. I would not Paul to catch and say, why was he a more German, no boy German? Why was he a more chrono, no chrono? Why was he and Sawadia, was Sawadia? Now, we yes, I deal with, and Maratonso, Eddie Yankopon him, a chief form. Now, Munti, yes, say Yankopon him, Eddie, a woman, a man, said you are Tron. So, Eddie, who said, or so will be a wood now come on him, said Anima, a radiable bossoni, and yet what? And also ye be. Eddie, a bassan, no, Yankopon him, I say one, but a man, it is a say, yes, it was so soon, I saw for crowd, they say, I saw for dear say you, I had the jar. Oh, they say, I saw for dear, I say, and he says, and now so for you now, a bill now so, a yadia fro, a foreign penny, so for you now, a jammer be crowd, at the other side of the chrome copy. Because of near maybe a sophobia, and also for which any pump at your coin. And when I say to no one can guy, when you say, and sour here. And Sawadian, Rogover, when you're hearing a mere you are to Mawari. It's your fee, why a dear war, Obana go find a bontain one. And one won't so we didn't know one, they've been in the home. They've been in the home, and now go back over, and now call nobody. And then your main panel, so, First Timothy 3 cry, verse 1 to 3. I would rather say, Obi pet, so for Juma, or peg Juma papa. Na the son of one is said, Tianio, the son of one is said, Yan who was him being can. Young fan told the end so. So just here. Well, you were here about cooking. I saw what about him. No away match. Won't go away, Ubo home. Now that is away, you dear. I common, I normal. Just a one boy away, I want your bema. When your bema. I call bunny. Nanny Powell is an in some of 40 ounce. One such a one year, one more couple is something. Oh, yes. And you're automatic. Yaman American Bible on the essay. Because I'm ransom to the woman say, Yan Sour here. You're more command money at Yaki. And you never a cruise of war. A choir master Champana, auto singer Champana. But I said 30 minutes, Pell, no, I boy, 30 minutes. The son about what if we be. And we'll see, Hebrews 13 or see. Umwa yam pamufi. Na your mamma for near what serve war, young people be boo on thing. So until dear wadi, respect your wife, respect your husband. You two alone, we are one flesh. We are number. Munyam you, and no ye, and tell you kuntra, now kuta Bible, who kuta Bible, a holy book, your friend book of books. And no. A young couple moon some day a clone.
edi wo fa asem we so a fa asem we kuta Bible no we kura wo a me ka cha mo atiase woni hu kwa sa wo ye de opɛ wo ye de opɛpɛ wo gunyame anim ase ese wo ye de Nyankopɔn pɛ because Nyankopɔn soma na koa ni di wo ebiara wo de nyame anim nsɛm ena ye adwuma wo ngofa wo nyansa no wadwene ene wo kɔ bɔne ena de kɔ ye adwuma yesa enso wurade ani hwɛ empona twen adwamamɔ ema fifa emema afifa ene wo mu de da no e de yade bebre no nam be ma bi wo ho no mu a oba woni ne da awo de awo umu wa hwe a umu bi da because o ye be mo nsam spirit mi na de ne ye adwuma be ma na okofa ho okuta sunsum eto otimi de cancer ma otimi de etwere otimi de abia yare bone wo de ato yes because ni pedua na nyame se wo bodwoma e be se no no ena me kire no e be kreti yare de abel sanso na be ma akofo oba bia oba no bia no e bifo oba ne e bifo a wadwuma kuta o oba bre na se e be to e be wi ase no na usika asem nyina aye basa na afiri wuma no de o so do no but woni sunsun ase woni ani ena nso nka Bible na ohun de Nyankopon aka to ho enti o de oh, this woman is so beautiful, this girl is so beautiful, so I want to sleep with her no so wa go na ne kona ne ba so enti se wo hwe hie enti woni padua na bɔne no eno na ede ba enti bon yare bebrebe e wo wiase no e fa firi adwamamɔ enti me tu obi afo se enye osofo nko ene wo huna mane eni pe wo wiase nyina ye bɔne Romans 3:23 was wo nyina ye bɔne na Nyankopɔn ni munyam abɔ ade ehu eya e be se nipa ne se Hebrews 10:26 awurade se si nyanya nkure no mu nimdie na akire ebo apa koye bɔne a na bɔne ho aket aforebo bia ne obio na emu de aka ne atemu akwanhwe bia ehu eni eja ode beshi atamfo no funam enti Paul my warning 2 Corinthians 5:17 was say so be ba Kristo mu a wo ya abode afoforo na ne niema dada na ede etwam na afehwe bibia ba ya foforo adenti na Kristo fo kane nyuma na ne ye no wuti wiase wo twempena wo ni ma ne mema de daba ha wo siwi wo bokro no wo bopo bone bebre na wudi wadi bone no a na ba Kristo mu a de same bone na no asade abetena wo gwa na Nyankopɔn yesi na twetwe yensi na twetwe ntimi sere adofo ahwefo atiefo ni nipa nyina afidigase yeso eye too much gh fidigase yeso mon koso nhwe na momu fa asemu mu ba na obia na nsa kire na dwene na osoro ahini na ben etiefo ya damasese na munya amre hwe yen ya de mu besi ya na da fofo e be se hia